Стефан изнајмува стан на студенти за 0 динари. Не мора ни сметки да плаќаат, а имам само еден услов. Како студент, самиот Стефан живеал со луѓе кои му дале соба, а сега сака да го пренесе тоа искуство. Стефан Симик е млад писател кој по втор пат направи добро дело и многумина остави без зборови. Својот стан кај Калемегдан го подари на студенти целосно бесплатно, а единствен услов е доброто однесување. Стефан на почетокот на годината, поради ненаден скок на цената на изнајмувањето станови, решил дел од станот во кој живее целосно бесплатно да им подари на студенти. Како што вели, му е важно само студентите кои живеат во неговиот стан да бидат одговорни и скромни, а тоа е единствената обврска што ја имаат кон него. Иницијатива да свако кој могуćности помогне студентима да им уступи životni prostor, odnosno sobu ili dve, pošto ja se dugo bavim pisanjem, odnosno umetnošću i obišao sam ceo region. Uglavnom su to bili sobe, smeštaji gde sam spavao kod raznih ljudi i nikad u životu me niko nije naplatio. Pokušati da napravim da ne dam samo jednu ili dve osobe, nego da to bude kao neka vrsta hostela koju oni neće plaćati, ali prosto kad imaju ispit u Beogradu ili kad treba da dođu na par dana, da mogu da im to omogućim, jer mislim da nije pošteno da dve osobe dobiju godinu dana, nego da se napravi neka varijanta koja će svima da odgovara. Na ovaj čin solidarnosti se odlučio jer i sam kada je bio student pomogli su mu mnogi, između ostalog i legenda naše košarke Duci Simonović. Samo jednom u životu vidjeli pre toga i ja sam se dopisivao s njim preko interneta i kad sam došao u Beograd, mene moji nisu finansirali, znači došao sam bez dinara u džepu i ja sam ga zamolio samo jednu noć da prespam, nisam imao gde. I on je meni tog jutra, sutradan, dao mi je ključevi i rekao da ostanem do kraja godine. Mene je to toliko dirnulo, toliko ganulo. Posle Ducija sam upoznao njegovog komšiju Igora Barektarevića, onda sam živeo kod Igora još 2 godine. Kada ga je život šibao, spas je pronalazi u pisanju. Piše već 12 godina, a njegovi naslovi Generacije koje rastu bez poezije i Odjeci ljudskog i mnogi drugi osvojili su publiku širom regiona.